Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Manang Andrea. Adda ka din ni Romana? Adda, ngang busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Kasta ka di Manang? Apay, anyat masapul mo iti kapsat ko. Sarong kara ko, Manang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan Manang. Ay sanan. Kabaalan na day jay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Nga rod, Manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa nga ili, Rico. Ala, mapankan. Tagluto akpay. Manaktak na yan. Romana, pilya man na imbag ti pakirelasyon na wano pa kaya asawam to. Panunutam ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasawa iti pada tayo ang marigrigat. Kita am ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang iti gatas dagiti ka anakam. Manang, napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Iso sana tilak aklunam dita Kita tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutam ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka? Kwa Manang. Nuawan pa'y, siyak tagpili. Ni Mario ti pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin, inauna akngam si ka. Iso dangganak, Romana. Andrea, apay nga inak na kumam jadem. Bayam nga iso tagpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutag tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak, padak nga marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong ang naganak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Ngamawan matla taurnong. Mapan amin iti taraon kan gatas dagiti anak mi. Ay, kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awiyaw anak ka. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ni Romana tayan tinamnama tayo. Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay di kabsat ko tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. Agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurdiya. Ay na, awanin na namon anak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslakmat lamang opisina ano kasta. At iwak pa ikat idan takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Dinto ta siya kat inal daw. Agina na kamot. Anak. Ada rabi apa naginananang. Umdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea, adda ni Romana? Aywan, adda Mario. Sige, sumunod ka. Umay ka. Agi manang manang. Ay na, motor mo daytan nakaparada di tarwar, Mario. Manang, kagat-gatan kulay din namin sa nakalman. Ay wow, nagpintasan. Nangina daytan niya. Una, nasuro ka 100,000 dayta. Wow, nagninamatan. Huwag gayam, anyat kahit mga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Saanan manang, kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak.
Agdaldalos ngamin ijay likod kat. Ang nalpas day jayan. Day, di mo tari ko dyan nakasakay itinwa nga nagsardang itibatog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran ah. Ay ka, mayat mo't ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita. Nuang ti service na. E din to ta ni Mario kat ngingi na motorsiklo ti service na tatang. Wanang nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. An-anwam ta kinagagat no awan mat dagaso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na tatang. Iso tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay sa nga anak ko naman. Ay ka, depende ano asino kadakwa na ti pilyan ni Romana. Narigat mat no diktaran ta jade manakaw. Ay na, masapul a diktaran niyo Tulungan tayo, tamang ano din na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Period. Manang, ni Rico ko mati kayat ko. Iso ngamin ti pakarik na akiti ayat. Ni Mario ti aklunam. Dakas ka kanyak no ipilit mo ti kayat mo, Romana. Manang, ibagbagak lang aro ti pagsayata mon. Anyat maganap mo iti dayjari ko. Kat padamot la makipurpur diya dayjay. Naimbag ni Mario tanalawa ti dagana. Di kan to agrigat iti puder na, Romana. Iso taklunam. Basta demo ni Rico, tawan na pinta sa masakbayam kan kwa na. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ni Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar aram kan kanak ko. Ni Rico kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si Kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Total, adamot punto ni Manang ko. Tamok at inapinta sa masakbayak ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mat na makidin na ka iti di mo ayayatain. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makamuka nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wan Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya kamanang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay. Ikasar na ka. Awan mo't ibagbaga na akasta, Manang. Ne, apay ngay. Dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papaniti kasar, Manang. Kaano ngay nga umay? Tasyakman ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya nga iti planom. Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Uwan to, Manang. Intun masangom Tani, busy ak pa yung amin ita. Ne, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Di ka dinalawa adagaan na ipatawid kan ka? Saan, Manang? Ada sa bali pa ka kumikumak. Ang no kayat ni Romana, yawid ko rin di balay. Agat mabalin latamot, Mario. Total, agasawa kayong tumot. Isungagdan na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Manganan, Rico. Nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak pa'y mabisin. Ay na, madlawan na unang tipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panagpaay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario.
Anya, ala, saan kami pa'y mata nagkasar manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon, takasta ti kayat na. Impakadanan kanyak dayta. Nasaysaya at matlaang nagnagad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikat im asawa nanto. Ha? Imbagakmatan ka ni tatang dayta. Impakadakan kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana na urnos. Manipod pimanaw ti babaw nandito Sana na urnos ti balay, Ramana. Bayam, tasyak to ti mangurnos ka dagitoy, Mario. Agyaman na ka. Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasaya at may time manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwag dito balay ngayon patawid kanyak. Dagiti dadakkel ko. Mario, agriin kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko na mangurura iti panagriing mo. Bumangon kan Matulog ka ba Umuna ka na mangan. Sumaruno ako. Ha? Ala? Inturog namanan. Agpagapas kay samat ten tata. Ay won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga rot iti tangdanak nga gapas. Isa kong tata. Awan mo trabahok no bigat. Ay nalpasin aya tay pakitang tangdanam ije daya. Kalkalpas na di kalmon tata. Ay sige man nga rot barok. Ay naimbaglaagin tada ka ang nagagat ang mapurpur diya dito lugar tayaw. Numabalin, jak ngamin kaya ti mabakante, tasayang ti aldaw tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ay kat, para iti masakbayak to tata. No kayat mo, Mario, dakamin kan nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sama tamasango nga si kasuan ading ko? Talaga saan manang? Masalutak nga agubray ti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat sige Da kayo ti makamo, manang Andrea. Sayang tinalawa at talon na tadi namot amo asukayon anak kaw. Sana bali ata da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Mangted kamin tulay tibingay na into nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. Ay paabangan na. Awam mo timbaga na kasta tatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangted kamin tulay tibas si tabingay nan Nanang, adabang adaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagatyam amuti gayem ko nanang. Anya? Ay na, nalawa adaga day jay nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalakalang ti imbaga ng abang day jay nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagasmikan ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko maiti kwarta na ngay, katawan mo trabaho na tatang. Kan nagsadot, at dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida, siyak ti pagpupudutan na nawan madiskitar ko tatang. Aniya, anak kaw. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar? Saan pa naladaw ti amin anak kaw? Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami ka ni Mario. Iso anasursuro kon nga inayat. Iso asa nakaskarina ti ibagbagayo. Nang runa kat aginawa kon. Ay, kasta aya. Ay na, anadam garot ti bagim anak kaw. Di ka o nagbambanaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talak tay duldulin ko a kwarta. Tay pautang ko kenkan.
Ay na, naggasat ka tiyag balintong asawa mo, Rikaw, Barok. Nagpintason ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak nga trabaho iti daga. Tawan mo't pinailagpas ko a kurso, tata. Mga asawa ka nga minin, Barok. Wento, tata. Dumteng tulat taday ta. Sige, tata, labsan kayo pa'y. Tainak pa'y idi uma. Sige lang, Barok. Ay, naggagat da ita, Baraw. Awan ngagpay sudagan na hanggang na-diskartay. Nagagat na makipurpur diha. Kanadap abangan na daga. Kat iso itaan ti pag-apitan na iti adu amula. Ay, sayang. No iso ko matinaasawa ti anak kao, ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapon no nalawa ti daga tinakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Isungawan mula serbina. Anak ko, ananum dado nga urnong mo no di ka mo't mga sawa. Mga sawak to no masaraka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, nipay laruma na tilinaon ti puso. Ah, Agpudno ka man kanyak. ni nanang tilay bagbagana. Saan mo ta? Ay na, ano bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, dadanasawa na. Di kan mang namnamakan kwa na, anak ko. Agsapsap ko lang iti bayar ti dagari ko. Ilakok ti talon ko. Nay, apay nga ilako Mario. Sayang Ada pangaramatak iti kwartari ko. Kanjak matla pa kay ranudon dayjay. Tadimot mangmangted iti bingay ko dayjay amanang Andrea. Bukbukudan na mo ti mapapit da. Anya? Wan Rico, iso nga ilako kon. Gatanga mon. Ay, sayang. Noda ko makwarta. Gatanga kon. Oh, imposible nga awan kwartam Rico. Nagagat ka ata ko. Awan kwartam? Kwa. Sigurado anangin ti balor da dya atalon mo. Diyak ka bala nagatangan Mario. Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anangin ti panangila ko. Nalakalayan. Basta cash Ha? Apay? Manuti panangila ko Mario. Pangaramatam iti naglakwam iti daga Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga baka. Pag negosyo talangan, taoras siya ti mga sikaso. Saan? Kanon tupay nga umado ti kwarta. Mabayag nga umado ti kwarta dita. Nay, apay nga asublatam ti daga, kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan manang. Uray pay! Ay, saan mo ta kasta Ipakadayo pa'y mo't nga umuna saan na kasta? Kasanon nga dagiti mulam Sige manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin dagiti mulay Tayin to na apitan, sublatek ton. Anya? Adto ti papeles ti daga manang. Mangipanagnak anagatang ko da jay. No apay mo't ngamin ngayon lako ni Mario ti daga na Unay mo't Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang, insugal ni Mario kat naabak. Aniya, nagapa kami, isopi manawa ki balay na. Siyak ti pagpupudutan nagapu iti pan nakaabak na. Manjakon manang, sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka day ta. Saan kay matkidya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaep ka din. Inton bigat manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Una, manang. Day talaga yan. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. Baybay amon na dya, Mario. Di mo sublyan na dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Ngamin, kanayo nanti panagapami. Sige, inta nga ron makitang dan nga grao pinton bigat.
Barang mapansin na ka man ni Rico. Ha? Ay agpapansin ka kunkwa na Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo mat manang kababain. Pagbainam ko ma. Kat sikatin nagpatpatayan day jari ko ide. Baka isuasana na nga sa asawa ta sikatir urayan na. Ha? Anyat amom ngay. Iso nagaramanan kan ka. Wen adagos ti sumbat mo Romana. Manja, nakababain day tangay bagbaga manang. Ay na. Managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan, iso asyak lang ti umay makipurdiya, ah? Ne, apay ngay. Anyat pagbainan naman, ha? Ay, jak man mo ngam, makonkonsensyan samet, gapu iti panang paay na kan ka, edi. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti rumbang pagbainan na. Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuha naman, ha? Narigat mo ta, no ipilit ko ti bagik iti tao, asaan mo ta mangayat kanyak. Ay, kwa, kinapuno na, sika ti love na. Sika kumati pag-asawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Nawayaman ng jekabsat ko, Rico. Mabalin mahit nga ituloy mo man ng taagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday chay. Kwa, andamot nobya kon, manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito, manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan manang. Ipashare ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken ma'am amuyo akakalugar. Anya ngay. Di nabainan ka, Andrea. Tatang. Naitaka nga main. Sikatin ang irobo iti kabsat mo. Ha? Pinilit mo na kiasawa ka ni Mariaw. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di da nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem kapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. Tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Naturturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, Tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adem ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya? Sorry, ading ko Pasensya anak la ko man. Awan anyaman na Manang. Ngamin, kinayat ko mutla ang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat, adu ti pamuspusan. At daditan, nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo itak at mga barwanan tayo. Wana ading ko, kat ikarik. Jakon pakibiyangan da nyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang. Tasan a robot na itakabsat mo, o basta dikdik taramlatan. At dapat bukod na panunaw. Iso ano niya ti desisyon na respetuam. Nulakit deta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amin. Uhan, Tatang. Di tay pasisira piti silang tipirak, no pa kay sagmakan mo tipat patag tayo iti biyag. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.